Jesi li ikad osjećao da ti mozak stalno radi prekovremeno, čak i kad ništa posebno ne radiš? Ako da, možda previše analiziraš. Evo znakova i kako se osloboditi. Prvi znak, stalno preispituješ svaku odluku, čak i male. Rješenje, postavi vremensko ograničenje, odluči u 5 minuta i idi dalje. Drugi znak, uspoređuješ se s drugima i stalno osjećaš da nisi dovoljno dobar. Rješenje, zapiši 3 stvari koje si danas dobro napravio. Male pobjede smiruju um. Treći znak, paraliziran si od previše opcija. Rješenje, fokusiraj se na jednu stvar i napravi je odmah. Akcija razbija začarani krug. Previše razmišljanja je poput gledanja kroz mikroskop. Sve izgleda ogromno. Ponekad je dovoljno odmaknuti se, udahnuti i krenuti naprijed. Danas izazov. Kad uhvatiš sebe u overthinkingu, napravi jednu malu akciju odmah. Mali korak, veliki mir.